Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kalempong Yakob la kai cricket, kabelah tep kum ke Inter-School Cricket Tournament 2019. Bat ka 11 babu Andro Moni Dekhar Memorial Tournament, kabelah pelong da ke Shillong Cricket Association Madan Polo Shillong. Haka country trik mentau na jemang kala poi se kabakut no hadien balade perlong ye kejeng kon banyok ra ye kanam lakdo jong kani kelempong kani kejeng kop kala dan arbenta kata ke kenhun jogi kena ki bah hapo ka katsau senam karta la ka jong haka bala wani simenta da ki sautli ki kenhun jong ki skol kat ba ka weipat kedai kejeng kop apa dan ki kenhun jong ki kena ki bah hapo kanyo senam karta haka bala wani simenta da ki kenhun jong ki arpo wei tli ki skol haka under 14 ki artli ki kenhon ki balapoi sedu ke jekon banyo ra ikanam lakdo kadai ke Shillong Secondary School bat ke Jill Road Boys School haka ni ke jekob ke Jill Road Boys School ke balatit ningkong kelala ban kamai nyau pauran bat hap nyau tli ki weekend haka katsan abar kat ba ka kenhon jong ke Shillong Secondary School pan haka kala ka baar kelala ban be ya kani ka thong tang hapo ka khatway over kata ke balayo ban tit nyau puiran bat hap tang si weekend kabala pelong sendan yakni ke kenhon banyo ra ikanam lakdo haba phai se kejing khon ya ka final jong ki kenhon haka under 17 pan kejing khni banyo ra ikanam lakdo kalalong ha padang ke kenhon jong ke Gorkha Patchala School bat ka RB Anup Chan School kabala tiat ningkong bat kamai nyu pusan ran na ka khatsan over bat hap nyu tli ki weekend haka kala tiat jong ke Gorkha Patchala School pan kani ke kenhon kalala ban be yakni ka nyu pusan ran tang hapo ka sipo over kabala tiat nyau pupraran bat hap tang ar weekend ya ki kusnam syakakan hon ka bajob bat syakiriu shiman lasam da deputy director jangkatnat sports and youth affairs u Jaspar Marang ringkat u district sports officer jangka East Castles district u ba Daniel Dan u wei na kirang ilak kai football bapau kri India u samla Eugene Son Lingdo bat u secretary jangka Meghalaya Cricket Association u Naba Batacharji ki kusnam shimat ki balasam hakani kasngi haka under 14 ki kentop ya kanam best bowler kabalayo da Mithu Paul na ka Shillong Secondary School ya kanam best batsman layo da Rahul Barman na ka Jill Road Boys High Secondary School ya kanam best wicket keeper layo da Odit Raman na St Edmunds Secondary School kat bay kanam best discipline team pan layo da ka Shillong Secondary School haka under 17 boys pan ya kanam best player layo da Roshan Sharma na ka Gorkha Patchala School ya kanam best batsman layo da Ushama Deep Batacharji na ka Kendra Vidyalaya School Upper Shillong ya kanam best wicket keeper layo da Karan Jaiswal na ka Gorkha Patchala School ya kanam man of the tournament pan layo da Sudhir Sahani na ka RB Anup Chan High Secondary School ya kanam most promising player layo da Sudip Singh na Jill Road Boys High Secondary School category gold, silver. We have said that when you ask them that you please send the invoice so that we can forward that bill. He
send that mail, ना जो हम लोग भेजा था, then they raise the invoice. नहीं मैं हमारा इंटर स्कूल फाइनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो बसंत को मिला था कल. ओके हाँ What's your age? It's small. He's already very serious. खाली 16 Good. Ada.